Faigo alikima anga lukuma fu wili tu meja. Bibuani kengi wane kianga wi. Ma denki dimi kianga wi anafu mo sabiman efu mo buman. Ma fu juja nyali makanda ede na wolukufu kengi wane kianga wi faushin. Sonde fegete to aleshi a video ya na imeke bika kade wampe shi paimi taki muko promote ngeng. No me meke bika wani wikengi denki ne tapu bika asanya na wasandi important aini wini fu uwo kwa ngeng. Use feshi sanjamba kayaso ashkifi assurance. Otaki aba assurance. Ala sama konshitaki aten kontanga seabi kabane ma bien yo meke motif holen tanga fiam daigo bigi anolu baka. Otaki aba assurance fu ausu. Assurance etaki omesani isadu omesani anga wa assurance matide mwani utaki aba assurance fu ausu. Te pai fu assurance fu ausu ne wano tu mitiyu. Sonde fegete ke fawe taki aso mena wa specialist anya domaine aso ma pishi pem sa cha kongiwi no cha kongiwi na kande if you wani mo leligo mo fawe mo sami mo fawe na yogol mitiden sama je wo kwa de peshe asa fu de sataigi mo fawe. Assurance te abo assurance asa yepiu te kwa inuan no tu biabe poti wakti no wa sama sabi ote wa no te komitio. Assurance sa yepiu fu ya musaka gwe chaundo. Desa ya te abiden ana utapu ongo kugiu maka ayepi ufi ya musaka gwe chaundo fuko biga nolubaka. Ke fa otaki aba assurance aso apishi pem sabi pem no cha kongiwi ne meke fautu na ugimpa do na ukorije. Assurance efuna yosu bon ne yu assurer ausu fiu anga desa ya ini na miden kitaki assurance sa yepi yu faim waka sa yepi yu tukande bay afufu desa ndegiu anga suku kande peshi giu fimu de wantu defu ifena wa solution. Use fe shitaki de teaso ale kai funa se fu yaso. Kwa wapa so de ya. Efo alen kai nyosu me kwantu sanya nyosu assurance de afu yepi anga de sande. Assurance tu e yepi tutaki kane fufuma kwa nyosu de fufu yusani assurance ka yepi kane fisa meke boji fende wantu fu de sanfina pe baka tota ki fene kale bayi watu ye figiwa moni fi amsaka kwe chauno fu bigan nolu baka. Assurance tu kade wan wata pepi basha nyosu assurance ye pian ala desande fu se kala desande gifi amulashi tumishi. Na depishi pem sa cha kongu ne me cha kongu se feshi ala desande sa assurance fa de ka datora ki e fi wamo go suku mo fawe na igode special igode sama de wo kwa de 14 de assurance. Tewa ongo ku omitiyu. A esto sanidio ya kishite yo kon na ibe pai fu assurance. Dio tagi dentaki ye ibe pai fu assurance. Bi denki taki dio mo fanga yo kau. Ma fi tagi dentaki abe pai fu assurance. Au mo tanga fu de woko na sanfi tapu. Assurance na wabunsani. E ton aleshi ana utapu ongo ku giu ma bunfabi fu ye pi yu fi ambigin anolu baka. Efi man teke yuten go suku de peshi pede pai fu assurance meke de taigi go mo fawe ke fam taigi mi ana wan specialist ay nyasania mana pishi den ki pem man ko kenga one meke ko kenga utaki ko woko anga sanja inuini una umande fawe fa system tumishi mo we libya nya system kaba wabe fu libi anga fu fa system sai ma libya nge so menga isaka ifutu aini akonde fu a system ya be fu libanga a system ina uma libiage qui se fien isa libiage qui se fien mate wasani o committee to wango ko committee udatona kina yuwan mu seka pishi de fu mu tampa tu futu tapu na ala sama uma opo tampu giu mate ya bide sanyaso na de PHP be pa moni fiu de ka opo tampu giu bi kai be paiden. Akantu taki yogo ipai makane no asan na ipasa manaso adeja omiti na dede yoshitaki asan me ipai ya be ipai fusoso aletike ibe isparo amoni potina pe aswe mushin meke moti fi man gomiti de peshi eton aleji disabisa mfu de sanya mo fawe na yunga den kengi nenki na ilukusa yo taigi ma de sanya bufu abi
ongoku abakan kyalende ngansama be utaki ongoku na alasama ay miti ya sabe ucha una kyaido maja una kyaido ne yabide san yaso na isa feno wapiki yepi fumo opomo gaw gantangi foi